Orang gamma. Oh, ya Allah, ni sedekah. Iya. Orang gamma. Tak tekeng kau guys, celingaki guys. Ya Allah, tatal kesan perro guys. Yalah tak tekeng. Orang gamma. Peceplos kah? Ni serah. Tepat kata ngering tua TV pada ia kena ada orang mata you. Engkau teretan, aceling video bercarok ipa TR lanya labinin noreng di engkau biasa kak. Aceli tak ni seru ni seri tapi tak ngak ji amun aja engkau kak. Tak kuat aku menonton tu malam engkau nyunguk engkau tak kuat ni ser. Emang ibu janganlah apa kena kabula kena. Ibu janganlah apa sih. Ya Allah, mi tengki kalau. Oh, hidup buat di mak tenta yo pikir na buat di mak. Nomor situng ajar yang tua bini tak ngormati sekali kareng sepo ada amat hormat na sekali muningan dia. Nomor 2 kaya orang sepo pah tak ada arkan sekali muningan dia. Makilah pah salah sekali kana mu ni pada iya. Engkau tak teman Erikson tak teman ngurus orang ke mun aja engkau kana baca kita tahu kana ni serkeng naka berempa si kala orang janganlah apa kana berempa si orang singala betul pada iya suka ikan ten naka bela ya. Or ibu janganlah berempah bingko ini pun kena sultan kak. Tang sultan itil pun kemarin. Tang ba aba ban bunda kapiro tingnya wereng kor itil pun nah. Ro kante karo ginangala apa ibu je tekoi pada iya. Engkau suka nil pun tang tan sultan maren. Tang bos arapa tayo mun lakar ibu je salah ongku mite patoju peuy tanya aki berbu deui pader bener insyaallah cerah aja guys. Ieu mun pada iya kak ni serka aji apa nomor situng tong selatongan. Nomor 2 ya Allah tak ngarki sekali bahwa aji ya petapaan kak sebeda kita beda jia keluh. Mun tak ada jia kita rak kena beda. Kaula serang pancen dengan setejenika keluar dari kak iya. Masa ibu dia ke pakropo ka ceplas ka cek santan ni sedekah pokok sakit taya ka engkau kana akan pecep ya Allah mempas tangreng tua kana mun ya Allah tak teka ka ilain kau tak teka celingaki idi ma ibu je sare kana pakroma guys teraki engkau sarabat nah engkau sagaji ya kabela ka engkau ibu dia engkau saya arabat na ka tak kreasi ah igaji ka ya suka ala koi Roma nolongi tangembu amasa mi gaji kak per bulan minta per hari gaji engkau sariaki kak. Orang gamma. Kek tengkinongku tayo. Tak pikir sebelum menceplos makalatar aja kena kelataran munyin je. Mi tak pikir kelu tayo. Cak bahwa areng tua bini berarti engkau monokol riber benokol tangembu cak pada di reng tua. Aja guys, engkau enja guys. Tak nyalaki dah sekemai keng anu rua guys. Mun bisa mun kareng tua bini je apa salah kron salah keng alak berempa kana paling la kron 1.000 berempa ya Allah. Mi teke dia kan hiling di salah nak cek le je benireng korupsi kor la korong keng orang cek tak nemu celan pole je ya aja keng tak nemu beter je kana tak nemu laku je ya muncul keng ko ketaki mikir paling la uis lah lelaki la berempa kor nak memang keng rapok ro bang ote barang pok ro pak ro anu pai ko ngala motor mobil pa ngala puluhan juta di irwa maka la biasa orang keng tak pepet tak langkong tertang abdi na benih keng ikut campur benih sosok setiap pahlawan keng tak teka pula nak tina suka rogi abdi na suka rogi deki kulan lipunaan wa katang sultan suka ikan tenah ibu ni kang alak napa deki insyaallah tang sultan seran asmana apa aba bento aba bunda diajeng apa bunda aba mas suber aba inong pokon deki aba angide pokon banyak lah stek sepur ki insyaallah kaya bantu guys. Wata berbeda sultan selain seringnya wer kulilip kaya bisa bentoh. Keng cek toko laki kak. Keng cek tak teken kula suka. Deki til puna akin ka ba aba bentang bunda ki sokin roh. Ki keng saporan guys benih keng kula ikut campur keng aciling aki tak teken kok tak pernah norok pitin orang ibi kula setik ote bayano dak nikah ngak lain nah. Nyari sensasi benih nyari sensasi kula. Keng ibu ni kakak minta tolong guys tinggal kula sarabat nah. Keng cek toko laki polang kaya reng sepo spreng sepoi ngak pada bentang pipi macam makana yalah kok tak teka tepat katang reng tua tidi kaya kak pakan tuan petapaan kaya kak pengecenan sebeda kita berdi kak ada kini kak wajib hormat kaya setujuan permasalahan ni kak guys insyaallah selesai mun jalan ni kalau ben tenang cek emosi kontrol pa banyak mikir keluh 3 kali mikir sebelum bertindak kekerasan guys keng pas pelan pas mau nyenepah centaran kena nyaring ceplas ya kena ya Allah pegeridik ya Allah coreng tua bini pegeridik kok tak yakin kak pas keng sampai atusan juta
puluhan juta pun tak yakin ibu je pasti kode ya kak pecentar de ya keng mungkrong keng jutaan kak kabela kak kuda senang ku berempat ibu sing ngalak ka di noreng je berempat kak nangkung kak ingki manabi pas 100 juta pada seporna guys keng kron abi saran yang pas keng seumpama ibu ni kang ngalak 100 juta atas iki kula tak ikut campur ki seporna guys keng cuma napa kesah cek keng cuma beri saran cek keras nikah keng mun kang ngeliat 1 juta 5 juta berempat ki korla cucur sakanto ibu ni kang ngalak sanapa insyaallah bi kula iya anu akhirna katangtan sultan ki ibu ni kula rabat nah ski kor cek toko laki guys keng cetak kuat tak tega kak tak tega plan sumber sering tamu cek orang laki kula tak apa-apa dak kena ngude ya keng tak bertak keng niser padana kimun kaya niser tak tega insyaallah keng nangkung kak mun bisa kula sepor mun bisa kula nangkung kimun tak bisa abdi tak bisa nangkung keng tak tega mun bisa cek toko laki mun karena abdi bisa nangkung insyaallah tangkung bismillahirrahmanirrahim kaya guys karo gina ibu ni kasanapa semundur saya tak pakai rampok atau pakai ngicok napa ni ke keperenguning ki mun bisa pun hibur ka semun jutaan ki seporan mun poluan ke atas ki pada cek gula nikah kata pada rabet tretan rabet reng sepor rabet penakan ipe pada kini ke gula pada berjuang banyak orang seputo aku lebih kule bento jadi cuma keluarga tok orang lain banyak bi kule bento ki banyak ini ke masjid kule tak teti Roma pun kita lestari keng cuma mun ni bikin krong keng jutaan ka insyaallah ka ikan tena korcak topol kak berempat ibu sing nyopet nika mudah-mudahan orang nyopet atau bengicok nika senapa tak langkong guys benih keng sopah lawan keng cek tak teken na cilingaki kula sepolan taqabbalallahu minna minkum Allahumma taqabbal ya karim nabi ibadah debu-debu abdi nak orang sopan ki saporna guys keng cuma kula tentang lagi tak anu seni kata tentang anu ki keng cuma kula tak teka seni kaki saporna mun dari awal kata sampai akhir nika berdebu sekorang percuka sekorang saya ki ihdinas siratal mustaqim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nyuwun sapora menembi bedah dedebuan sekorang saya